kuba muhoza na Museveni tubahwewe na stand kwemera kaje unagisaba tori nyankore tonzuru kuchima ngomba ko makagwara ko murona kinana ubuyija kwakira barangwa za Tanzania kushama obugarwa nkore bukamugira ngo Museveni tori munyankore tukuza kwa barwa. That is why naenda creating hatred omwito twena Museveni mission ye ndachimanya ngo itoba nyankore na nabaganda nuna kubaninga mu Ruganda naga erade abanyankore ni mamachi na machi munabaramutse majira ntori hete abaganda mamungu yaturamutse nayenda kubreakinga chintu kugira ngo takare kwatagana nubu yakugenda sikari nterwaza tokugira ngo ki ngabanyankore kuba nyinda kamera abanyugana ngo it is a very small group irikoze wa kugira ngo toyahure kandi mutima mwena ngo bagira bagatera ingo gagati gufa ko kusigara mu Ruganda agari abamuge gakora ki mwana ngwe mutabana tena viva Kyagulanyi viva tine komanda 001 his excellency Robert Kyagulanyi sentamu ni watu wana turukwatira onja takisha kakuhi abakuba wakwato kateka yenyewe asimwe ninga shoka teka yokamya ninga shoko mushiza otatori his excellency Robert Kyagulanyi asimwe naza kuyagwa abakoto nikimanya ngo amateka gona ninga shamanu gona bakakwata bagatumana gawo njoro kureba nabakwata batahibitu bababuzaho. That is the reason why today me and you and him and others turihano yizarori abakuba ntwenda kubagambera ngo Museveni akatama omulimo mwana tunakonza ngo Museveni namukandi beroji orahanuye South Africa sikosk emberembe iba creatingire actually baba very happy because tena kunoja ngo turukuri yesha hate turi abarwani kikabe kongana creating kugira ngo babitsimashore baziza Dubai nyumare bana basibana bafire so tuna kwemera akagamba no to Museveni no to Muhozi viva viva power viva NUP Onangwe esta kwenye kwaisha kuba mureba kurabaje kutitema kwagira izo mukamere yo kuyakira rufu bakari bamangoro funoro wabo state funeral bakabumana bakabari bakora bakumba abantu bana bakabakesha tuziyo mbijunjuri ngejunjuri zombi akono komani President His Excellency Robert Kyagulanyi sentamu azaniroro ye yamani nito twine kwe yaho we not when mbura abantu bacyangu nyindiko mu Western ngo mu Western muriki mu Western nito tukunyamiza gende nito twine mizi nito twine ngudo nito twine mashomero Museveni ajangwa akashomero ntari nimugire ko kushi we have nothing we are suffering as all Ugandans wabure jokadi na jitekaho kwenda kutupurekinga tutakwatagana izuka tutakwatagana ndoto nikampuka so nikatulete kwa bampuka takala bampuka takala bahi puga takala bampuka kwa tinise tukakwata nsatena Museveni tuza kumukwata tumubinge mwana ngwe people power NUP everywhere ugambe na mani NUP everywhere wewe munonga okuja kuri president izo ngarowete tuliyambalengule tulisimba mu Uganda pya people power. Kwese ba abanyankore bakagira ngo nubekese umuntu uri nyankore just because bibenda bamutocharinge just because kwenda kwereka ngo abandi they don't matter other tribes they don't matter in the country ihanga yitu we don't drive it tribal cards wabura nsambara kabanyarwanda twena ibyo bushubuzi ibyo mu central twena twire hamwe obwire bwana tribes zindi tuyamba so ekintecho nkito nk'abanyankore condemninga we stand and condemn tubagambira ngo we say no to Museveni mwana ngwe nsema nakereka kahwire Museveni ashande mwana ngwe muhoza kereka kahwire muhoza tende mwana ngwe abanyarwanda baturamo Museveni agenda Museveni agenda mwana ngwe muhoza tende ntonde ko meriza abantu cyane muhoza
Museveni na stand kwemera kaje unagisaba tori nyankore tumzuru kuchima ngoma kwa makagwara kumurona kinana ubuyija kwakira barangwa za Tanzania kushama obugarwa nkore bukamugira ngo Museveni tori munyankore tukuza kwa barua. That is why naenda creating hatred omwito twena Museveni mission ye nakimanya ngo itoba nyankore na n'abaganda nuna kubaninga mu Ruganda naga erade abanyankore ni mamaiti na maiti munabaramutse mwagira ntori irete abaganda mamungu yaturamutse nayenda kubreaking ngate kintu kugira ngo utakare kwatagana nubu yakugenda sigari nterwaza tukugira ngo ki ng'abanyankore kuba nyenda kamera abanyarwanda ngo it is a very small group irikoze wa kugira ngo doyahure kandi mutima mwena ngo nabagira bagatera ingo gagati gufa ko kusigara mu Ruganda agari abamuge gakora ki mwana ngwe mutabana tena viva Kyagulanyi viva tine komanda 001 his excellency Robert Kyagulanyi Sentamu ni watu wana turukufatira onija takisha kakuhi abakuba wakwato kateka yenyewe asimwe ninga shoka teka yokamya ninga shoko mushiza otatori his excellency Robert Kyagulanyi wasimwe naza kuyagura abakato nikimanya ngo amateka gona ninga shamanu gona bakakwata bagato mumani gawo njoro kureba nibakwata batahibitu bababuzaho. That is the reason why today me and you and him and others turihano yizaheri abakuba ntwenda kubagambera ngo Museveni akatama omulimo mwana tunakonza ngo Museveni mukandi beroji orahanuye for South Africa squask emberembe iba creatingire actually baba very happy because tena kunonda ngo turukuri yesha hate turi abarwani kikabe kongana creatinga kugira ngo babitsibashore baziza Dubai nimbare bana basibana bafire so bina kwemera kagamba no to Museveni no to Muhoozi viva viva power viva NUP viva NUP Onangwe Kyagulanyi kwaje kuba mureba hura bagira kutitema kwagira ijo mukamare yo kuyakira rufu bakani bamangoro funo rwabo state funeral bakabumana bakaba bari bakora bakoma abantu bana bakabakeje tuziro mu bijunjuri ngere junjuri byombi akono komani President His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu azaniroro ye yamani nito twine kwa ihawo uya noto mwana mbura abantu bacyangu nyinduko mu Western ngo mu Western muriki mu Western nito tukunyamiza gende nito twine mizi nito twine nguto nito twine mashomero Museveni ajangwa kashomero ntari ni mujira kwa kushi we have nothing we are suffering as all you guys